MCA wa KIRIINYA Jacob MWIRIGI na mutongeria wa bareanini mbungeni ya kaunti ya Meru MWENDA ITHILI ni bariongirite mukuru umwe na rietwa Joseph KIRIINYA uria wonekanire akiringithia anene mitandao kiumia kithiru nyuma ya video yawe gukenia Meru baba ingi. Kire video ije mukuru KIRIINYA onekaga guchokana na mukuru ungi uria wageragia gukatha ngavana Kawira Mwangaza kirirwaria na andiki banteto kumania na njunga ije atongeria baba ni bajukitie tagari aria gutethereria mukuru uju. Giworione budoneni mono Witinambere butige kuyaga gikukuki borione butige kwendaga mantoyo deri mantoya uderi nejaririe ture ni agakano nterecia ntui wandini ya kibidishiko kaumo kan Joseph KIRIINYA mukuru uria ukenete mwingi mitandao ne kumania vindu ijira ITHILI BURU barabara eje ne county na ngavana tai mogeni mono kwanza fortunately ngavana no area na mije bwega eta kwa na ala ngombe na ndio ujira eta na ala na bangichi sawa anyway sawa okay mukuru uyu KIRIINYA no kuringanithwa ngombe ni aturi bamwe kumane na kwariria kwa Witinambere maturene okulukira thirikari ya kaunti ya Meru runguru ngavana Kawira amwelele matuatura no tukuga bangi kana ja ujonde akuga yakagito akaza tutizirwa tulio wakurundugiri ona ndina bwana MWIRIGI tura wina uwezo jabu na kinyawe ngale na itake kuruka itiri ale nonga akadiru kageta bwantuki ende akaja atonya kwa wara na kaumo na njire ntugi. KIRIINYA kinyilito mibio bya kuringanithia utongeri bwa thirikari ya kaunti ya Meru kaitene kauna matu ya tiura kama tuatura kote kego tukinyira na we aina sio treasury na kansora bawe na MCA wawe na machifu masabuchifu na ibari hizo bongo mtandao MWIRIGI atikinya hilo hizo na ndio ndenda kuira hata kaiwa MWIRIGI utekio kembezi ila Rais Ruto William atere kenda tuona maweka cukuru mbi tuona tuthoma ni ate cyo kinyira inde MWIRIGI Kawira wezo te matuatura ya kaura ya kaura to umwa akuru ndukije na ndekwa KIRIINYA kinyilio kiriobu woni kile ndona gikawira nonga kiratu gikobe thano niko gikiandire kuguru tukona mwanka kwa irwa na ndi njira nayo ira ramiege yakirwe kagitaniria ugeithiria kando cukuru igakinya mujujune ikaumira kithaku mugumone kageri ramia Germania twirwa tuterekete thirikari eriku na maendeleo ya nchi antu akwa mandibuti kainya ya kureka na kunywa barabara ikabwa nuntu nyo mbija na into ujenzi nambi magari yakija anapata namna kuingia na kupitishia wakulima kama sisi huku mashinani yakola kunywa biutiri na dine mbecha na kumania bure mwingi beti tenamre na kunyambarane ontuba washe mirandi yetu maturene kumakire thirikari ya kaunti MCA wa MWENDA ITHILI na ruri mutongorio barabanini mbungeni ya kaunti ya Meru urio liungirite mukuru uyu KIRIINYA ni ontuba kwaria mo kumania bure mwingi ba kunyamara maturene ni ontuba washe Witinambere BURU bitumire mbeya wena mukuru wa wetwa KIRIINYA mukuru aritio rethirita isamba mitandao na nau ndona mukuru na aririo uma na mukuru no aburito ithaitwa the truthful man in Meru nondu bakwaria uma ikagwethira barabara nene o mukuru barwami nio bari ntukwira na barabara te ni thiri na muntu na kweleza akaeleza nteto ire eleza na mukuru igwa nteto ati uchienda igiatuma uwa matuatiura nondu na kono otibwa karika so brankwenda kwa mukuru celebrating ndene Meru na ibo ntonde omona na nya tukona nyumba araria nyumba imbi na nyumba imbi na makolo nyumba ya kario so kinyana kwenda attention ne well wishes and baraba kwethira iba iketo manto yawe MCA wa KIRIINYA Jacob MWIRIGI na ruri mkaririte wa kigena mbungeni ya kaunti ya Meru na rurabo watanite amwenda kire kulungira mukuru uyu KIRIINYA ntere ishi ya KIRIINYA kuromba the leadership ya Kawira lete gitanande le kuringira le kuinira maendeleo kana le kuina kabati igita rene ya guita nguge onwe nontu kinyo turo kuwa ita nguge nete kuritwa yonwa netethia
gutike tukethwa tukithithagia. Number 2, turi gipindi gyo kurukia budget ira twinayo ya Meru na mbuge mwaka yoyo iturike ni turi assembly tutethithia budget ya kawaida ire kwija kubangwa ni muntu umwe. Budget yetu tukamibanga ikiugaga mirandi nairi kenda yarega kuritwa tumba kuthingata na riwiro mbaria mwenda ni untu mwingi maturene kabambiria kuona na kunwa Buru ni utongori bwa thirikari ya kaunti ya Meru kaitendeka Buru ya mukuru yo KIRIINYA ni untu wa shamirandi etumi maturene ngira tukaromba kana kira nkuromba Meru anto bawe ndibu bwega baraba ina bakwenda maendeleo bate kwenda sarakasi ira tukona ndene Meru anto ba ito baromba patience betere itare kai bona ngwera assembly Meru kurita kana mebango ra tuini ono in the next 6 months togerekania na this financial yake kuthira July June na thira June otengo iriti orende thira June na ara kweta barabara itakinya no ira itavitere ano BMTF Mheshimiwa MWIRIGI ana era wanyawe ira itanenkerwe ende ira itote no byakinya ajole wondi chomba gwetha ira itabikinye the wondi inkai muno na inya kinya wondi nera kira itakwa tu agirita kire mare makido kite kiringo mbicha kutu ikitira wondi ira MTF netira wondi nera ikaringo mbicho thari so ibyo tukwenda kwa otengwe chethirite ikiriteka na mbeche ucho the 5.1 million ira chekiro ke barabara. Weru TV kumaburi mbita wa Kelvin Kimathi.